Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Kinong India kidan hakaleng kiri ka perthai but bonru ke blak kalalong kinong shongstang wapura hakiri biki shong kisa namar ba kila imla het lasan but shong kha shong manru shari Nong way. Nuksa ka Kamala Harris klabat kumko Vice President Jong Amerika kala kundu ek election President Henry Kasharem hau Donald Trump. Rishi Sunak klabat kum umindrang ba do Jong United Kingdom but bon ki wepat ki bejrang banjar kerteng. Mentaka kintiru ka Anita Anat klabam smai kum ka Foreign Minister dan ka Menteri Korbari Jong Canada hak sarkar belam du umma ke ni ku umindrang ba do keri. Kanita kabladan menta sanu prasdam karta labam smai kum ka minister da ka bara hakti ka kot bakho jangki Hindu ka Bhagavad Gita. Kikmi pa jongka klami in India banle cha Canada house nam ka kandai spa andru pho bat lakhai ka Anita hak at pho tru jumang house nam ka kandai spa andru pho nyo Hakendvi Nova Scotia province jongkri Canada. Kakmi jongka ka de na Punjab ka bok papat ude na Tamil Nadu. Klapendap ya ke academic degree haka political science by ke Bachelor of Arts na Oxford University by ke master degree haka law na Dalhousie University by University of Toronto. Klarum chuka kam kum kanong ya start an ba kum kanong hikai. House nam arta ka khandai kalasha bat kum ko Defense Minister Jong Canada but mentapat kalasha jet kum ko Foreign Minister. Indira Anita Anand, do solemnly and sincerely promise and swear